Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U rengiswa ha zwipuka zwa ḓaka hu tshi khou shumiswa nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi zwi khou anda. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ya dzitshaka yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Helsinki kha ḽa Finland. Vhasedzulusi vho shumisa data ye vha kuvhanganya mahoḽa u bva kha Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Vho wana uri hu na u gonyela nṱha ha u vhambadzwa lu siho mulayoni ha zwinoni, zwiḓula, nowa na zwiṅwe zwipuka. Bambiri, Global Trends and Impacts of the Online Illegal Wildlife Trade yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Reviews Biodiversity. Vharamabindu muṱuku a wanalaho vhembe kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala. Vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho. Nṋe nga dzina ndi pfhi Aṋeaho Musandiwa, ndi wanala Dopeni Shanja kha muvhundu wa Lavhelesani. Kha bindu ḽanga nṋe ndi vha ndi tshi khou shuma u rengisa makumba. Ndi na miṅwedzi yo no swika malo ndi tshi khou rengisa haya makumba. Makumba anga ane nda vha ndi khou a rengisa ndi makumba ane ndi vha ndi tou a stoka kha vhathu vhane vho fuwa dzi khuhu. Vha 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 khou rengisa heneya makumba, ndi ya nda renga khavho nda kona u rengisela vhathu. Nda rengisela vhathu vhoṱhe nga u angaredza. Vhathu vhane vha vhuyelwa kha bindu ḽanga ndi nga tori ndi vhathu vhoṱhe nga u angaredza, u bva kha muṱuku u swika kha muhulwane, ngori makumba a ḽiwa nga muthu muṅwe na muṅwe zwi sa khathali uri ndi mungafhani. Kha vhathu havho a thi sedzi uri muthu u kule hungafhani kana u tsini hungafhani, ndi vha ḓisela makumba hanefho hune vhone vha vha hone musi vha tshi khou ṱoḓa makumba, zwi sa khathali uri vha kule hungafhani. Kha heḽi bindu ḽanga ndi nga ṱoḓa u thuswa nga masheleni a linganaho 50,000 uri nṋe muṋe ndi kone u ḓi fhaṱela tshitumba tshanga, ndi to ḓi rengela khuhu, ndi fuwe nṋe muṋe, ndi si tsha ya nda to stoka makumba kha vhathu uri ndi kone u rengisela vhaṅwe vhathu. Nga madzina ndi pfhi Ṋetsha Vision ane a wanala Mashawana, ane bindu ḽawe ḽa pfhi The Rock of Ages Catering and Event. Kha iḽo bindu Vision u vha a tshi khou bika zwikontsi, dzi banana bread, u vha a tshi khou bika na zwiḽiwa. Ndi vha ndi tshi khou rengisa zwikontsi door to door na dzi order, then nda dovha nda vha ndi tshi khou bikela mitambo iṅwe na iṅwe ine ya vha i tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa, dzi nga vha dzi mpfhuka na dzi phathi. Then bindu heḽinoni ḽo redzhistariwa nga 2022, ndi hone ḽa thoma operate hone hanefhano Mashawana. Then kha heḽinoni bindu ḽanga u nga zwi amba wari tshiṅwe tshifhinga ndi ya vha na mbuyelo, tshiṅwe tshifhinga nda si vhe na mbuyelo, zwi tshi khou bva kha uri ndi nga vha ndo ri ndi tshi khou beika vha wana uri a zwo ngo rengiwa, nda tea u vhuya nazwo zwa ḓa zwa ḽiwa. Huṅwe vha wana vha si khou wana dzi client dzine dza khou nyaga u bikeliwa, zwi amba uri nṋe ndi sala ndi songo shuma. U to luza a huna u tou pfhi business yo luza kana nṋe ndo luza, ndi nṋe ndi ya luza nda dovha nda ḓi takuwa business yavha yo luza nga u ralo. And then ri tshi ya kha uri ndi nga thusalea nga mini kana nga zwithu zwi no nga lutamo lwanga lwo vha lu lwa uri ngauri ndi dzula Mashawana hune ha vha uri ndi villageni, na u bveledzisa nṋe na ḽeneḽi shango ḽe nda dzula khaḽo, ndo vha ndi tshi tama u vha na bekara ine ndi tshi khou ita dzi estimations dza uri ndi thome bekara yanga ine nda ḓo vha ndi tshi khou ita na vho marotho, ndi tshi ḓo vha ndo no u tou ita na marotho ane a ḓo vhathu a khou renga zwitentsini. Tshelede i linganaho 60,000 i ya nthomela bekara ine ya vha i tshi start tsha zwithu zwoṱhe hafhanoni Mashawana. Nomboro dzanga ndi 067 172 8100.
nṋe nga madzina na tshifani ndi Fisiani wa Ṱhavhana, ndi wanala Nzhelele na bindu ḽanga ḽi wanala Nzhelele kana hanefho hune ndavha ndi hone. Nṋe ndi vha ndi khou rengisa dzi products dzo yaho nga u fhambana dza u ṱamba, dzo ḓola, mapfhura, dzi perfume, nga maanḓa dzi right kha vhathu vhane vha vha na lukanda lwa sensitive lune a lu ṱoḓi dzi product dziṅwe na dziṅwe. Bindu ḽanga ḽi na ṅwaha woṱhe ndi tshi khou shuma, hoyunoni u ḓo vha ṅwaha wa vhuvhili zwino ndi ḓo vha ḽi khou ita ṅwaha wa vhuvhili zwino nga August. Ane a vhuyeleswa afho fhethu bindu ḽanga ndi tshi ḽi thoma ndo ḽi thoma ndi khou itela nṋe muṋe uri ndi kone u ḓisa tshikoloni vhunga ndi sina bazari ine nda shumisa, so nda vhona uri ndi khwine ndi tshi thoma bindu heḽinoni uri ndi kone u ḓisa tshikoloni no kona u thusa hayani afho na afho. Ndi nga si tori ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga masheleni fhedzi nda ndi tshi nga ṱoḓa u thusiwa khaṅwe nga dzi customer dzi khou ntsapota, nda kona u vha nayo masheleni, customer dzi khou renga kha nṋe kana dzi tshi khou renga product dzine nda dzi rengisa nda kona u vhuyeliwa. Vho no takalela dzi product vha nga nkwama kha nomboro dza 071 490 2881. Product dzine nda vha ndi khou dzi rengisa ndi dza vhuḓi nga maanḓa. A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Kulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha tou a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.